Bagolwane ba lephata la dipalamo le dikago ba tla lekola ditsela tsa lefatshe leno go bona gore di ka tlhabololwa jang. Dikhamphane tse di gwebang ka ditemane mono di gwethiwa go aga bodiredi jo bo itumetseng ebile bo duelwa sentle. Sekolo se se botana sa Tawana ko Maung se hentse dikgaisano tsa mapelo tsa ba lekgotla la Botswana National Sport Commission. Motho se dumela re ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo ga borone nna ke kgomotsego o tukile yo ranolang ka puo ya diatake tshepiso sekolo mme a re tsene mo go tsone. Mothusa tona wa lephata la dipalamo le dikago reke wa gile atamelang a re bagolwane ba lephata leo ba tla tswelela ka go tsaya maeto go ralala lefatshe leno maikaelelo magolo e le go lekola ditsela go bona tse di ka dirwang go di thabolola le go di baya mo seemong se se siametseng bakgweetsi. Atamelang o buile se mo leetong la go bona tsela ya gweta zoroga ka Sontaga. Theri Makgweng ka pego. Se tshwarelwa ka seo ha re na meretso le tse dingwe re santse re le mo go lekoleng ditsela mothusa tona wa dipalamo le dikago reke wa gile atamelang a re puso e mo maikaelelong a go tokahatsa go isa ditamelo kwa setšhabeng go aga ditsela le go tsibogela matshwenyego a setšhaba. Mo leetong la go lekola tsela ya Maung Sankoyo Khwai mothusa tona atamelang a re tsela eo e botlhokwa ka e go kaganya mahelo a gantsi a etelwang ke bajanala a makgobokgobo a Okavango Delta le lehelo la diphologolo la Moremi Game Reserve. A rutwe Mpho Aaron. Tsela ya Maung Shorobe e sa le agilwe ka 1990 ga mmogo le kgarapana ya Shorobe Khwai ka jalo di sa bolo fetwa ke nako go ka go asisha ka ebile di sa tsamaege. Motho sa tona atamelang a supa botlhokwa ja go thabola ditsela le dikago a re go dirwa ga ditsela tse ga se go thabola mogama wa bojanala fela mme le ditamelo tsa botsogo ga mmogo le kgodiso ya itshulelo go ya kwa makgobokgobong a Okavango Delta. Ke tshwanelo wa Motswana mongwe le mongwe go sa kgathaletse gore mo Khwai kana go kae gore e be go na le ambulance e be go na le police station e be go na le melemo e be go na le medio tseo tsotlhe di ka tahela tsela e le teng re tshwaetse re batla re tsela e be tsena mo ditogamano tsa NDP 12 so ga go ka tsela sekonterela gone hela se seta mo Khwai bojana la boka gola that one we can guarantee re ra dumala le go thama mebereko hela le botshelo la bo atokagala ka gore batho ka bontsi ba to ba ta go nna go eletsa go nna mo lehatseleng le lentele. Bagolwane ba mitsi e mo tseleng e ya Maung Khwai ba supile fa seemo sa tsela e se baya banana ka fa mosing fa go tla mo go nneng le seabe mo dikgwebong tsa bojanala. Ga o le monana o tswa mo Khwai le ga go tswa mo ba iteka ka bo Youth Development Fund wena go thata mme go na le many opportunities tse e le gore banana ba kwana ka bo ba bula ditiro tsa bone targeting the tourism industry so tshologelo ya rona ke gore e tla tsena mo lenaneong la dithabololo tse le le latelang National Development Plan 12 gore e kgone go dirwa e wele e kile ya bua mo nakong tse di hitileng se ka diragala sepe so gompieno ke itumelela gore tona wa lephata le le maleba le bagolwane ba lephata la gagwe bo ba tsamaile ba iponela ka matho a ile gore wa go ta ka boammaaruri leetela la bobedi le gore bo to dira di-ground break yana go le serious go thwagetse go tabe go ka re benefitare le bana ba motse dikgaolo tse tharo le bana ba ka kgona go reka dikoloi ka gore ba eletsa ba reka dikoloi tse ba di reka batho di goroge le go motse ga ba kgone go ikagela ka one mabaka a gore le tsone ditraka le ya ka le bonye tselate gore na e taele maswe ya ga ka kwa emeletsa traka motho ka 2000 gore o itisa go kgaolo ye kwana ga e sone ma 10000 ta ile gore ga ra kgone mo seemo sa gompieno. Ke dumela gore ga ba ka batamadi a gore mahuti ala a thibiwe properly go tla go tsena mo Khwai go ka re thusa ga re ntse re emetse di-plan tsa tsela e tona ka gore ke a itse gore tsela e tona e tsa lobaka lo lolele go tsile go dira bo design go bo go simola go batwa dikontraka ke dilo tsa dingwaga. Re atamelang a re theresano le megopolo a itsereng mo loetong la gagwe la go lekola ditsela di tla nela puso sebaka sa go tsaya ditshwetso tse di maleba mo go tlhabololeng ditsela. Mpho Aaron, BTV News, Khwai. Motho a re boela ga moragonyana re ntse re na le mothusa tona wa lephata la dipalamo le dikago reke wa gile atamelang jaaka a ne a lekola tsela ya gweta zoroga ka Sontaga re tswelele le Theri Makgweng.
Tsela e ya gweta zoroga e sa lenyagilwe dingwagangwaga tse di fetileng jaanong e setse e le mo seemong se sa siamang ka ebile e tsenya bakgweetsi mo diphatseng. Ke ka moo ba lephata la dipalamo le dikago ba iphileng nako ya go bona gore tsela e ka thabololwa jang go boloka setšhaba le dithoto tsa bone. Kemisetswa a mosepelo wa rona ke go lekola ditsela tsotlhe mo Botswana segolobogolo tse di mo kgaolong ya North-East re lebelela ditsela tse e leng gore di agilwe, re lebelela ditsela tse e leng gore di simolola go agiwa le tse di baakangwang le tsa gravel tse e leng gore ga di ise di agiwe gope. So ke yone mandate wa mosepelong. Jaanong mo gone go maikalo a rona ke gore ga re tswa go re dira mo go teng assessment gore re eme ga kae re itsa stop gore le new administration. The intention is ke gore re tsamaya yone kgaolo jaaka tsela yone re bona ka re matshelo a latlhega ba gaetso. Matshelo a latlhega, so tsela e tota e tlhokana le attention e le gore and now according to me it's long overdue. Go simolodisa go thabolola tsela e go ne ga kgorelediwa ke dipula tsa bošeng mme ta agelwa fa godimonyana go tila go amiwa ke metsi mo thofo ka nako ya dipula. Tsela e solofetswe go ediwa mo ngwageng le dikgwedi di le 8. Ha re dira main road access ya bota lona re a go dira sešha so ka tsaya lona ra dira sešha le ya zorogara dira sešha. And then finally stormwater management mo beta ra go dira about 4 drains re ntsha metsi a gare ga motse ra isa good ponding tse di morago. The whole duration will run until 2028 re tsentse le TEME mo teng. But our road will be 1 year 8 months. It is Hariheza bypass. We are starting the go agiwa ga mesele ke nngwe ya tse di tla dirwang le tsela go nolofatsa go elela ga metsi le go hema tshenyo ya yone ka nako ya dipula. Terry Makgoeng, BTV News, Gweta. Mothoetso re ntse re tswelelang le tsone mothusa tautona Renda Bagaolathe o gakolose dikhamphane tse di gwebang ka ditemane mono Botswana go aga bodiredi jo bo itumetseng mo tirong ka go duela dituelo tse di kgotsagatsang. Re Gaolathe o gateletse botlhokwa jwa gore go itumedisa bodiredi ga go busetse badiri hela mme go na le maduo a sennela ruri le mo kgolong ya mohama wa ditemane. Mothusa tautona o buile se ka la bobedi jaaka na etetse dikhamphane e gwebang ka ditemane ya KGK mono Gaborone. Ke kantse Khumalo o na le ko. Kampane e gwebang ka ditemane ya KGK e thapile Batswana ba le 500 ba e ba rutetseng go betla le go retegatsa ditemane. Mo leetong la gagwe mothusa tautona a re o dumela gore babereki ba ba tsewang tsia ebile ba neelwa dikatso tse di nametsang ba ka thusa thata kampane go gola sengwe se se ka nonotshang leitsholelo ya lefatshe tota. You know, every worker believes that they are underpaid. Definitely, sir. You know that, right? Yes. Yeah. So, your form of payment, is it just, do you have bonus? Like if the company does well, do you have bonus schemes? Or is just flat out wages? Sir, we have wages plus incentive. Okay. We never believe in simple basic wages because that kills the aspiration of a person. So what we do, yes, the minimum wages, then whatever the wages according to the caliber we are giving, there is a range that, somebody is getting very high salary also, but we always add with incentives. What you are doing, you want to learn, you want to do proper work, you want to do excellent work, you will get the bonus. Loeto le la mothusa tautona le ritela maitlamo a puso a go dirisanya le bagwebi ba ba tlhabollang matshelo a beng gae le go godisa itsholelo ka dikitso le bodiredi jo bo rutetsweng tiro. Any nation is built by consultations and learning from others, and we would like to hear
what your view of what would constitute a beneficiation model, and that can always be looked at against our own ideas of what beneficiation should look like. Tsela Botswana ka lenaneo la gore ditemane di ungwelwe beng gae ka ditsela tsotlhe la Diamond Beneficiation le ikaelela go rotloetsa Batswana gore ba nne le seabe mo ditirong tsotlhe tsa kgwebo ya ditemane go akola le go boelwa mo mohameng o tlhabolotseng lefatshe leno go menaganye. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Go ikgatholosa tlhokomelo ya bana ke batsadi bangwe go kaiwa ga le gone mo go tlhotlheletsang tiriso ya ditagi mo dikolong. Seo se builwe ke bangwe ba baithuti ba dikolo tse di harologanyeng tsa Mahalape jaaka ba ne ba itekodisa mohumagadi wa Gatautona Mekaone Poko a ne a kopane le banana gone ko Mahalape. Lavmo Mario ka dintlha. Motse wa Mahalape ke mengwe ya metsi e di gogang kwa pele mo tirisong ya ditagi bogolo jang mo bananeng. Kwa phuthegong ya bangwe ba baithuti banana ba motse wa Mahalape le mohumagadi wa Gatautona Mekaone Boko Kgosi Tshipe wa motse wa Mahalape a re seemo se tsere phekelo e sele mme jaanong go tla re go batiwe tharabololo ya senela ruri go emisa tiriso ya ditagi e gape e bakang koketsego ya borukuti mo motseng o. Se se tshwantseng thata gape se sengwe ke ditagi le diritibatsi mo baneng di ile magoletsa dititeo tsa bana mo mekgwatheng mo direnkeng mo dikolong le tsone di tsentse letsogo. Tiriso ya ditagi ke baithuti go imaga bana ba dikolo le go tshaba sekolo go bakiwa ke go ikgatholosa tlhokomelo ya bana ke batsadi bangwe mme baithuti jaanong ba ikuela gore mme Boko a ba tswe thuso. We have parental negligence, leaving children to navigate through storms without a compass. We have violence and rape, scars that even textbooks cannot heal. Teenage pregnancy, particularly those resulting from defilement, remains a major issue, leading to high dropout rates among young girls who are forced to leave school and take care of their children. Mohumagadi wa Gatautona yo gape e leng agente ka dithutego o kgadile a sa gadime ko morago go ikgatholosa tlhokomelo ya bana a re se ke molato. A re se se utusang bothoko ke gore bangwe jaanong ba batsadi ba amega mo go gwebeng ka bana ba ba leta go dirisiwa botatswa gore ba bone dipoelo. They spoke so much of child neglect, and I said we must do all we can as parents to help our children. In everything they say, in everything they complain about, it should never be about parents. We are failing them. As parents, we are failing our children, and this is not okay. We leave our children to teachers who do their part, and then they get home to lawlessness. They get home to parents who don't care if they do their homework or not. They get home to parents who allow them to go and have sugar daddy so that they bring food ko lapeng. Mekaone Boko a re ofisi ya gagwe ga ena go emisa go lwela ditshwanelo tsa bana ka jaana se e le maitamo a gagwe a konokono go ba thusa go hetola matshelo a bone. Lavmo Mario, Botswana Television, Mahalape. Motho e tshware le boga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Moitseanape wa kago le tiriso ya maranyane mo mohameng wa kago go tswa kwa sekolong se segolwane sa Cape Town University, Dr. Amanda Filtain o kgothaditse baithuti ba engineering kwa madikolo go inakanya le diphetogo tsa maranyane go tsisa ditharabololo mo mohameng wa bone. Mme Filtain o buile se kwa dithutong
dipuisano tsa University ya Botswana tse di neng di tsenwe ke bana ba sekolo le bana le seabe di rulagantswe ke lekalana la engineering la madikolo. Dr. Filton o gateletse botlhokwa jwa go nna le ditsamaiso tse di maleba tsa kgwebo le tiriso ya maranyane go tsisa ditharabololo tsa sennelaruri go itepatepanya gape le dikgwetho tse di harologaneng tsa dikago mo kgaolong ya Afrika. O boletse ha dumela thata mo tirisong ya maranyane a artificial intelligence go inakanya le diphetogo tsa mahama le go taka ditharabololo tse di ka hokotsang ditshenyegelo tse di tang ka dikago tse di phuphamang e le ka ntlha ya go sa agwa sentle. Blame us. We lead the industry, and we've failed them in terms of designing procurement models that allow construction sector to thrive. It's the law fraternity that makes money from our disputes when we fight, and the mechanical engineer said, no, my line was going over there. No, but I already had my column there, so your conduit was supposed to go elsewhere. That conversation makes the lawyers rich, while your firm will be charged and penalized for the work that needs to be done correctly because someone didn't do their modeling proper. Those are real challenges you're gonna face. What are you doing to solve them now before they occur so that you can secure those profit margins? You might have thought it's 7%. How do you guarantee that it's 7%? It's through not making those losses and mistakes. How do you use digitalization to help you not make mistakes? As we become solution-oriented, it's not necessarily the government should do this, or it's not necessarily the institution should do this. You guys are from some of these areas that were flooded. I think it was Klokweng, someone's from Klokweng, someone's from somewhere. You can say to your lecturer, listen, we're in these places. Could we please go there to create a site project for us because we've never been on the ground? Can we please get a bus to go there, build some bricks, build houses, restore ceilings, put your practical experience to work. Company ya Botswana Insurance e thusitse mokgatlho wa Botswana Red Cross ka dikete di le 500 ke gore 500,000 pula e le go thusa Batswana ba ba amilweng ke pula ya matakadibe ya bosheng segolo jang go kgaolong ya Kgatleng. Mpho ke leboge ka pego. Dithuso tsa madi tse di abetsweng lekgotla la Botswana Red Cross di tla nna dingwe tsa dithuso tse di tla dirisiwang mo go tokafatseng matshelo a Batswana ba ba amilweng ke merwalela ya bosheng. Mookamedi wa company ya Botswana Insurance Limited o tlhalositse fa lefatshe la Botswana e le lengwe la mafatshe a tlotlang tirisanyo ya bojammogo bogolo jang go thusa ba ba tlhokang. We are proud to hand over 500,000 pula towards the flood relief efforts of the Botswana Red Cross Society. This contribution is a reflection of our unwavering dedication to the supporting of communities in distress. We are confident that through the Botswana Red Cross, which is a structured and impactful approach, that indeed Botswana will be reached and Botswana who really need this help will indeed get the assistance. As a humanitarian organization, the Botswana Red Cross Society exists to reduce loss of life. We exist to minimize injuries and also to alleviate the impact of disaster. But we are a civil society organization formed by the Act of Parliament, and we are coordinated through the Ministry for State President. We work as an auxiliary to the government of Botswana, ensuring that no one is left behind, especially during emergency situations such as the recent floods that have affected thousands across Botswana. Tirisanyo mmogo ya company ya Botswana Insurance Limited le lekgotla la Botswana Red Cross ke bontlha jwa sesupo sa popagano le tirisanyo mmogo mo go lwantsheng le go tokafatsa matshelo a batho ba ba amilweng ke merwalela. Mpho ke leboge. Botswana Television, Gaborone. Motho di ba phegelwana gone ha re tswelela le tsa metshameko le mantsitswedi ya tsone Timompatane a emesente go dinela.
re tsomadumeng ka mogela ka dikgang tsa go tsa metshameko mme re di simolole ka tsa kgwele ya dinao kwa mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa magare jaana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 Jacqueline Gaboinele a reng ba ya go dira tsotlhe tse di tlhokegang go sireletsa nno e ba nang le yone go fenya motshameko wa mafelo a beke kgatlhanong le Algeria mo motshamekong wa go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa monongwaga. Gaboinele o buile seo jaaka setlhopha sa gagwe se ne se emelela go leba kwa Algeria. Kgomotso Sefako o na le koo go ba tsamaisa sentle. Setlhopha seo se leba kwa Algeria ka tshiamelo ya nno morago go fenya motshameko wa tikologo ya ntlha ka nno tse 2-1 kwa Beditani Chilumi tse di tseneng ka Hope le Sotlo la amogelang Sebotho mme mokatisi a re ba go leka go dirisa tshiamelo eo go ka ba thusa go fenya motshameko. Again, now we are going for we are going away. We are home. We needed to, but it's unfortunate that we had wanted to not concede a goal. Se re batang go se dira ke go sireletsa se re setse re na le sone ka gore ra ba latela ya go nna motshameko o thata motshameko wa ntlha o ne o batile re sa nosiwa. As we go out there, we need to be very cautious because we have something to protect. Gaibinelo a re go dilo di le mmalwa tse ba ntseng ba bereka mo go tsone go netefatsa fa batshameki ba gagwe ba nna mo seemong sa go phadisana ba sa kgoreletswe ke sepe. Ke team e leng gore it's challenging, so jaaka re tsamaya gompieno ana re ipaakantse le di conditions tse leng gore gongwe ke ka re ra go tshamekela mo go tsone ne ntse re leka gore between these 2 days re baakanye bana ba rona, so we are going to have nako e rileng ya gore re kgone gore re acclimatize to the weather first thing, secondly to gore ra go tshameka go le bosigo ne re tshameka go le motshegare gape go le weather e leng gore ga e tshwanela kwa Algeria. So what we'll do is we will try by all means gore re ireng ba kgone go tloela gore ra go tshameka go le bosigo mo diponeng jaaka ne re setse re simolotse sa Sunday and Monday. So sanga se buang hela ke gore ba stana they are on for it. The mood is high and tota hela ba na le maikaelelo a bone. Ke se lemoile nga timele ke gore ba fast ba tsenya pressure ano ne le ka go baakanyetsa gore le dilombolo defense a rena ne palelwa ke go bala dibolo, so ne re baakanyela mo go tsone. Mofenyi wa motshameko ka kakaretso o tla thulana le mofenyi magareng ga Aforika Borwa le Nigeria mo motshamekong wa bofelo wa go ipatela phata go sejaneng sa lefatshe se se tla tshegetswang ke lefatshe la Morocco ka kgwedi ya Phalane e le 17 monongwaga. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Ulestile wa mokgatlho o emetseng dikeletso le ditshwanelo tsa bomme mo metshamekong wa WASBO Women in Sports Botswana ke ne se Katisenge Chidzane a re ba dumalane go tswelela ba lwela tshireletsego ya bana ba basetsana le ba basimane mo metshamekong go fitlhela lefatshe leno le nna le melawana e sireletsang batshameki ka tumalano. A re utlwepego ke a Victoria Darkin. Katisenge Tizane o tlhalose fa gore tshireletsego ya batshameki e emelo ka dinao ke fa fela fa lentswe la bone le ka tswelela le utlwala gore kgabagare go dirwe sengwe ka seo. Botswana performed successfully. We were able to make a reach. Botswana o kgonne go fitlhelela bana le seabe ba le 1324. Re ne ra nna lefatshe la bobedi mo katlegong eo re sala morago lefatshe la India. Le lone le kgonne go fitlhelela bana le seabe ba le 1700. Fa re le ba dipalo tsa batho ba India le tsa ba monogae re bona gore re dirile phitlhelelo e tona. In terms of the total representation. Motshameki yo wa pele wa chess o supile fa WASBO e atlegile mo tshegetseng ithutungso ya bakatisi ya Association for International Sport for All Tafisa e ne e remeletse mo go tsa pabalesego ya basetsana kgotsa Tafisa Girls Positive Safe and Coaching mme itebagantse le botsogo ba bone go kgontsho ka kakaretso dikgobalo mo metshamekong ga mmogo le go tlhatlhelela bakatisi gore ba dire jang go bona gore batshameki ba babalesegile. What we have done as a country is to make sure that coaches have qualified, trained and accredited. Se re se dirileng re le lefatshe ke gore metshameko e nne le baemedi ba ba rutuntshitsweng mo go tsa tshireletsego ya batshameki. Go na le dithutuntsho tse re di dirang monogae re tshwaragane le bana le seabe ba bangwe ga mmogo le tsa makgotla a o kametseng metshameko lefatshe ka bophara. From an IOC angle, they also have such programs. But we also have international federations like your FIFA, your World Athletics, that also offer online accredited programs that safeguarding.
e re jaaka mokgatlho wa tafisa o na le baemedi ba ba rutuntshitsweng mo kgaolong baemedi ba le 4 monogae ba tlhophilwe go emela lefatshe leno e leng Tapiwa Masunga go rata kgathi Bridget Kabuku le Barobinwako ba batla mo maemetse makgotla a metshameko ka go farologana mme ba tla na le sebaka sa go phadisana le ba mafatshe a mangwe mo kgaolong. We are then formally notified by Tafisa that Horata Kati has successfully been chosen to become a regional trainer for Tafisa, meaning that going forward. Tafisa e ne ya tlhopha Horata Kati go emela kgaolo ya borwa jwa Aforika. Go ya pele e tla bo e se morutuntsi wa monogae fela mme o tla ba rutuntsha le ba mafatshe a mangwe. Seo ke phitlhelelo e tona fela thata ka gore maikelelo a rona ke go godisa bomme mo go tsa boeteledipele mme ba dirise maele ao mo metshamekong segolo jang mo dikganyeng tse di amang basetsana monogae le mo kgaolong ya Aforika. Specifically looking at the girl child retention and attraction in sport, not only at national but regional and international level. E re jaaka e lengwe ya ditsetlana tsa lekgotla la Botswana National Sport Commission gore bao ba ba tshwereng maemo a makgotla e bo e le ba ba lebaneng ba na le dithuto tsa tiro eo. WASBO ya atlegile mo go seo ka ba tlhomile motshwara madi yo na le dithutego tsa madi ebile a kgone go rola pego ya madi ko bokopanong selo se ba ikelelang go tswelela ba se dira go ya pele. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Sekolo se se botlana sa Tawana kwa Maung se fentse kgaisano tsa mabelo tse di neng di tshegeditswe ke lekgotla la Botswana National Sports Commission ka lenaneo la matlhagola tsela ka mafelo a beke kwa lebaleng la Maung Sports Complex. Sekolo sa Tawana se fentse maemo a ntlha ka tsa kgaisano tseo ka 77% fa maemo a bobedi a phamotswe ke sekolo sa Matlapana ka 71%. Se se go morago tota se se mo maemong a boraro ke sa Matlola ka 65%. Marateka Isara o na le ko. Matlhagola tsela ke lenaneo le le simolodisitsweng ke ba lekgotla la Botswana National Sports Commission dingwaga tse di fetileng ka maikaelelo a go godisa bana ba dikolo ba sale ba botana mo go tsa metshameko. Ka mafelong a beke BNSC ka lenaneo le e ne ya tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tse di neng di tseneletswe ke dikolo tse di potana di supa mono Maung di akaretsa Tawana, Bonata le Matola. La matlhagola tsela lone ke na le leng gore le hula ka thulaganyo e rileng le tsana mo go teng a ka ke bua sports development lone anong ga le sidile ngwana tlhaloganyo hela ga le sidile ngwana mmele hela mme le mmakanyetsa gore e ka re ka moso e be le motho e leng gore o ka kgona go itshetsa ka go taboga kana ka sports. Go sala ko bonnyeng ke ntse ke rata mabelo le coach Ralph o ke encourage rame wa inspire gore ke nne athlete le nna ke dumalene yalo ke itumela thata mo lebelong la 200 meters ka re ke lona le ke le batang. Go boletswe fa dikolo dingwe di ne tsa kgoreletswa ke lethoko la dipalamo go ta go phadisana. Ne re na le dikolo di le 7 tsa Maung hela. Unfortunately re paletswe ke go tlisa tse dingwe tse di dikologileng Maung ka ntata ya transport. Mme hela event ya gompieno ko yone e tsamaile sentle thata re simolotse ka nako ebile re heditse ka nako. Even though go nnile le makgwere hale ka gore kana go na le lebaka tota go sa tabogile. Mme hela bo coach ba dirile bontle thata le bonnana le bone ba dirile go tlala ka diatla. Tawana Primary School ke sekolo se batele stadium. So in short ko Tawana Primary School ra trainer. Bontsi ba bana ba Tawana ke bana ba mo center ya re ba bona. That's why o bona bana ba te ba irile botoka. Mo se mo sa gompieno ka gore go ntse go na le pula re sa kgone go trainer sente ko stadium. Bana ba rona ntse re ba trainer ko sekolo hela around the classes. Tota hela re bona gore sone sports se ka thusa bana bogolo jang ba eleng gore ba go tlase ka bokgoni gore bogolo ba ikanape mo go sone kana ba ithekise ka sone le ba ruta bana ba bangwe ba eleng gore tota itlhela o ka re bokgoni ja bone mo sportseng go a ba thusa tota go a ba motivate. Tsholofelo ke gore lenaneo le thuse bana ba ba palelwang mo dithutong go gola mo go tsa metshameko gore ba kgone go itshetsa ka yone. Mo mafelong a beke BNSC ka lenaneo le e tla tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa dikolo tse di kgolwane mono Maung. Maretha Kaisara, BTV Sport, Maung.
kgaitsadi ke marata ka isara re tlisa go bokhutlhong a jwa dikgang tsa rona tsa ura bosupa mosong ono wetso a re di be khutlo gone ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona mosotšong.